barabikora bikemera, bakaja hariya kuri kamera bakabesha kandi bikemera. Noneho twebwe tutabesha dufite ukuri, ni ngombwa ko tubivuga. Ni igihe cacu cyo kuvuga ibiri kutubaho, ni igihe cacu cyo kwamagana ibiri kubera ku bwoko bwacu, ni igihe cacu cyo kubwira umwana mutoya wacu ibiri kuba akazakura bizi, ni igihe cacu cyo kubwira umukecuru utazi amateka akamenya ibiri kuba. Ubona yuko bino bihe ntacyo bimubwiye, aboneyeho kuba umusitari. Hari abantu nje baza bantera n'isesemi kuvuga ngo umuntu ashaka kuba umusitari kubera yuko ngo abandi bagize ibyago avuge cyane bamubone, abeshe cyane, atukane cyane, noneho abantu bakubone uba umusitari kubera kuza utukana. Igihe kizakugarura mu mategeko kandi uzabibazwa. Muraho neza abakunzi bacu, twizere ko muri amahoro, mumeze neza kandi mukomeje kwihangana. Turabizi bino bihe biragoye, ariko twizere ko imitima yanyu ikomeye kandi ishikamye. Nk'uko bisanzwe hano ni twebwe n'ubundi kuri Blessed Family TV, nk'uko mutumenyereye. Tukaba tugize igihe kinini tutaboneka, tutaza kuganira namwe, ariko murabizi turi mu gihe cy'ikiriyo, hari abantu benshi nyine bigora, ariko uko biri kose twabanjije kubwira imitima ngo ibimenyere. Ndibaza rero yuko ibi bintu si ibintu bimenyerwa, mboneraho no kubaha pole mwese. Njye sinshaka kuvuga ngo inshuti za koroneri, sinshaka kuvuga ngo inshuti z'abanyamurenge, umuntu wese uri ku isi wumvishije kino kintu cyabaye. Ndibaza n'uwakoze rero amarorerwa nawe yaramaze asubira inyuma, arikanga, abona akoze ikintu kidasanzwe cyangwa se ikintu gikoze ku mitima y'abantu benshi. Ndibaza rero twese twarababaye, ari mwebwe muri kundeba, ari n'abandi batari kumbona nabo n'abazambona ikindi gihe, mwese mwarababaye. Rero Imana ikomeze kubihanganisha kandi babwira ngo mukomere, isezerano ni rya rindi. Ibyo yasize atubwiye, umurage yasize aturaze, ariwo tuzakomezaho, kandi twirwaneho n'iyo ndamukanyo, twirwaneho n'iryo jambo tugomba gukoresha twese, ni naryo rikuru, ni naryo ryatumye arangiriza hariya, kwari ukugira ngo twirwaneho tubeho. Rero abasigaye mukomeze icyo yabasezeranyije. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe n'ubundi turi muri ibyo bihe, kuko iyi periyode ni y'ibyo bintu n'ubundi. Nk'uko muri kubibona iki gihe abantu bose ku isi yose, abantu bari kumwibuka, abari Australia, abari Canada, abari mu Bwongereza, abari muri Amerika, amastate atandukanye, abari muri Afurika, abari mu gihugu cyacu especially mu Minembwe, bose iki gikorwa bari kugikora. Rero mbabwire ngo mukomeze mugikore, mugikorane umutima mwiza, mugikorane urukundo, mugikorane ubwitange nk'ubwo nawe yari yaritanze. Mboneraho kubabwira yuko ku cyumweru saa 10 hano iwacu muri Indiana n'ubundi dufite uwo muhango wo kumwibuka, wo kwizihiriza umunsi we mukuru, niko navuga wa nyuma. Nk'uko mubizi uyu aba ari wo munsi mukuru w'umuntu wa nyuma, navuga ngo wo kumuhesha ishema ku byo yakoze nubwo adahari, ariko aho ari nk'uko babivuga azabibone, azishime, amenye yuko yasize intwari. Rero nabwira abantu mwese mwegereye mu mastate yo muri Indiana yuko mugomba kuza tugafatikanya kuri uriya muhango. Abatazaba bahari muzabikurikirane, bizaba bihari kuri Blessed Family TV, tuzabibaheza byose uko bizagenda. Imihango yose ndabasaba kuzaba hafi kugira ngo murebe uko umuhango uzagenda, ariko uko bimeze kose twese turusheho kwifatanyiriza hamwe no kugira ubumwe no kugira imbaraga kugira ngo tuzabashe kunesha urugamba iwe asize mu nzira. Mboneraho no kubwira abantu n'ubundi, ndabwira abantu bari muri Amerika, abantu bari gutegura igikorwa cyo kuja gukora manifestation, bari kugitegura kizaba Washington DC ku itariki 17. Nasaba rero abantu bose guha kino kintu agaciro, ikintu tugiha agaciro, tukigira icyacu. Abantu twese turadrivinga amasaha 10, amasaha 20,
ariko abenshi turahegereye, hariho ab'amasaha 8, amasaha 5, amasaha angahe. Ndabinginze dufatane mu mugongo muri iki gihe kigoye, iki gihe dusa nkaho abandi bantu bose batadukunze, ariko twikunde. Kwikunda nizo mbaraga, kwirwanaho nizo mbaraga, kandi tuzirwanaho ku buryo bwose bushoboka. Tuzirwanaho ku buryo bw'amasasu, tuzirwanaho ku buryo bwo kuvuga, tuzirwanaho ku buryo bwo kwerekana ibikorwa byacu mu bigaragara. So iriya rero ni igice kimwe cyangwa se ni uburyo bumwe bwo kugaragaza ibiri kubera ku bwoko bwacu, kuko n'ababesha nabo barabikora bikemera, bakaja hariya kuri kamera bakabesha kandi bikemera. Noneho twebwe tutabesha dufite ukuri, ni ngombwa ko tubivuga. Ni igihe cyacu cyo kuvuga ibiri kutubaho, ni igihe cyacu cyo kwamagana ibiri kubera ku bwoko bwacu, ni igihe cyacu cyo kubwira umwana mutoya wacu ibiri kuba akazakura abizi, ni igihe cyacu cyo kubwira umukecuru utazi amateka akamenya ibiri kuba. Ndinginga abasore, muzahaguruke kuri ya munsi, tuzahure turi benshi. Abamama muzahaguruke, abapapa muzahaguruke, abakobwa tuzahurire hariya hantu turi benshi. Kiriya gikorwa kiratureba twebwe twese, aho umunyamurenge wese aherereye, ndetse n'umuntu umukunda, ndetse n'umuntu wumva afite ubumuntu ku mutima wiwe. Twakagombye twese kugenda tugafatikanya muri kiriya gikorwa. Bizaba byiza twese duhuriyeho tukagaragaza akarengane kacu turi kumwe. Kandi ni byiza yuko abantu bose bafite social media bazaza bagafata biriya bintu bakabigaragaza, bakabivuga mu ndimi zose. Imana ishimwe ko indimi zose dusigaye tuzivuga, abavuga iringara, abavuga igifaransa, abavuga icyongereza, abavuga ururimi rwose, ikinyarwanda, ikirundi, igiswahili. Ndabizi ko dufite izo mvugo zose. Ndatumira abanyamakuru, ndatumira umuntu uwo ari we wese ukoresha, waba ukoresha TikTok, waba ukoresha Facebook, icyo ari cyo cyose ukoresha, please tugusabye kuzafata ariya mashusho ukayashyira mu ndimi zose, hanyuma ukayashyira ku isi ikabona ibyo turi gukorerwa. Nk'uko mubizi, isi ya none ikoresha social media gusumba ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Rero uyu munsi nifuje kubabwira yuko mwaza tugafatikanya twese nk'abanyamurenge, tukazasoza kino gikorwa, tukazagera ku ntsinzi tumeze neza. Kandi reka mbonereho kubwira n'abantu nabo bari kwitwara uko bashaka, abantu bari gukoresha uno mwanya uko bashaka. Sinzi ko mutaraye mubonye mu Rwanda umugabo wakoze jenoside akagenda akamara imyaka n'imyaka hano muri Amerika, ariko finale mu Rwanda rwamufashe, rwamufunze. Ni ukuvuga iki? Abanyabyaha bose mureke kubitaho, igihe kizobahana, igihe kizabagarura mu kuri, igihe kizabagarura kibazane. Buri muntu wese nubona yuko bino bihe bitazatuvaho, ubona yuko bino bihe ntacyo bimubwiye, aboneyeho kuba umusitari. Hari abantu nje baza bantera n'isisemi kuvuga ngo umuntu ashaka kuba umusitari kubera yuko ngo abandi bagize ibyago avuge cyane bamubone, abeshe cyane, atukane cyane, noneho abantu bakubone uba umusitari kubera kuzutukana. Igihe kizakugarura mu mategeko kandi uzabibazwa. Nimba u Rwanda ruri gufata interahamwe ku myaka 40 jenoside ibaye, nta gihe Kongo nayo itazafata abanyabyaha bose, nubwo uyu munsi umuntu yaba asa nk'ushigikiwe. Ariko ndabizi ko hari igihe leta izaba leta, ikaba umubyeyi w'abantu bose, igahana buri muntu wese bikurikiranye n'icyo umuntu yakoze. Rero iyo nayo ni iyindi message njye numva ingize iminsi ku mutima wanje ntekereza, nkibaza ngo se umuntu uri kugenda agakora amakosa uko ashaka, ari gutekereza ko amategeko yavuyeho? Nubwo Kongo yogira akavuyo ikamara imyaka 10, itegeko rizagaruka riba itegeko. Ntago abahutu iyo baza kumenya yuko mu Rwanda azaba igihe cyo gufata abantu bamaze imyaka 30 ku misozi bakabafunga, wenda bamwe ntibaba barakoze biriya bintu bakoze, ariko kubera yuko abantu wabonaga basa nkaho batema abandi nk'abatema inka, uyu munsi bari kubibazwa. Ndibaza ko batishimye, nabo bashobora kuba hari umubabaro bafite. Ndababwiza ukuri, n'abantu bose bari gukora biriya bintu ku banyamurenge, abantu bari gukoresha imyanya yabo uko bitari, hari umunsi amategeko azababaza icyo kintu.
Nsoza rero reka nsoreze i Burundi. I Burundi uyu munsi mu gitondo ndatabariza abantu bari i Burundi. I Burundi hariho ikibazo cy'umutekano mukeya cyane cyane cyane. Nk'uko mubizi i Burundi abantu bahaba cyangwa se abantu bahazi, hariho ibintu bise ngo ni imbonerakure, hariho n'abandi ntazi ngo bakora ibiki, akavuyo, ibintu bene ibyo ngibyo. Noneho rero uyu munsi mu gitondo hari abantu, abamama, abapapa basanze mu rusengero, barangije kubasanga mu rusengero barabafata bose barabasohora baja kubafungira aho ntazi. Barangije kubafungira, ariko wari uriyo yatubwiye ko ari hafi yo mu Buyenzi, barabafunga kuva mu gitondo kandi bose bari bafite ibyangombwa. Barabafunga kuva mu gitondo bageze umugoroba. Bagejeje umugoroba bakaza bagenda babaka 20,000. Mutekereze 20,000 ni amadolari atarenze wenda 3, reka mvuge gutyo. Leta ikaka umuturage impunzi, ikamwaka amafaranga, umuntu afite ibyangombwa byose, umuntu nta kibazo na kimwe afite, umuntu ibisabwa byose kabi Bujumbura umuntu arabifite, ariko ugahita usanga baramufashe baramufunze. Njye nirirwa mbona perezida wabo avuga ngo igihugu cyabo ngo kirakize, ngo borora amasazi, simbizi ngo ivoka ngo igura ngahe, bya bindi yirirwa avuga mubona kuri social media. Ariko nubwo abivuga igihugu cye kiri inyuma pe. Kuvuga ngo umuntu afashe impunzi ifite ibyangombwa, urangije uragiye uyatsa amafaranga ngo nibamuha amafaranga ngo babure kumufungura. Ubundi ukuri kuraburana. Umuntu ufite ibisabwa sinzi impamvu ashobora guhera mu gitondo. Ubundi kwiriza umuntu mu gitondo umufunze kugeza ni mugoroba, ubu mwiciye gahunda z'umunsi. Umunsi wose ni munini, hari uwo wakoreye amafaranga, hari uwo ufite ibindi bikorwa nawe agomba gukora, ariko ugahita uza ukamuhohotera, ukamufata, ukamufunga, ukagira umunsi wose umufunze arengana. Noneho waje no kumusohora ukamwaka amafaranga. Reka tuvuge ngo abarundi mwese mutwumva iki kintu kiri gutakaza agaciro k'igihugu cyanyu. Nimusubirane ubusugi bw'igihugu cyanyu. Ndabizi perezida ni uwanyu, nimwe mwamutoye, kandi n'abariya bose bakorera munsi y'amaboko yiwe niwo. Nimuvuga uko Burundi bumeze, bugarura agateka k'i Burundi. Kuvuga ngo umuntu afashe umuntu ari mu rusengero ari gusenga, uragiye uramufunze umunsi wose, yakweretse everything, ibyangombwa byose yabiguhaye, hanyuma noneho wamara kumufunga ukanamwaka n'amafaranga. Ibyo ni ibikorwa byabaye uyu munsi mu gitondo i Burundi. Ni ukuvuga ngo rero abarundi turabasabye, murabizi mwebwe iwanyu habaye ibibazo byinshi mbere y'iwacu. Nubwo turi muri ibi bibazo bimeze kuriya, sinibaza ko namwe mwari kuba amaboko y'ibibazo byacu, ahubwo mwari kuba igisubizo mu bibazo bimwe natwe dufite, mukadufasha. Niko bimeze iyo umuntu ahungiye ku wundi, abashaka ko umuntu amufasha. Ariko nimba ari umupolisi gufata umuntu wareva ntacyo amusanganye, nta hantu amusanze hatemewe, agashyira mu bikamyo, urabizi ibikamyo bitwara inka, bitwara ibyuma, bitwara simbizi, ugapakiramwo abantu muri uru ruzuba ruri Bujumbura, ukirirwa ugendesha abantu badafite ikibazo na kimwe. Icyo ngicyo ni ikibazo. Bavuga ngo rero abantu rwose abantu b'abarundi turabasabye, nimudufashe ku mutekano w'abantu b'iwacu, kandi mudufashe n'iki kintu mucyamaganire kure. Nimba hariho n'abandi bantu bashaka guca inyuma, bashaka gucafuza ubutegetsi, nanone nabyo nimubyamaganire kure, kuko umuntu ntajya asangwa mu rusengero ngo bamufunge, umuntu ntaza asanganywe ibyangombwa ngo bamufunge. Murakoze cyane. Iyo message ni ukuvuga ngo bamwe bafunzwe, icyo nshatse no kuvuga bamwe bafunguwe, abandi ntago bafunguwe baracariyo. Urumva bishoboke ko baba babuze n'amafaranga. Tekereza leta igufata ikakwaka 20,000. 20,000 by'amarundi nk'ibihumbi 7 cyangwa 6 z'amanyarwanda. Ubwo noneho tubishize mu madolari byaba ari ubusa. Ukiri gufunza umuntu, wasanga wenda hari ikintu babasabye ntibakibona, bakabasigarana mu mugozi. Dutabariza rero abo bantu nabo kugira ngo bafungurwe, bakurwe mu iyi si yaregeranye. Nta kintu ubu nyine mushobora gukora ngo kigende kibe ibanga, ngo mwice abantu cyangwa se ngo muhishe abantu cyangwa ngo mufunge abantu ngo abantu ntibabimenye. Iyi si yabaye mu kiganza, niko navuga. Amakuru aba ari gukorerwa hano murayamenya, ari gukorerwa mu Burundi tukayamenya. Ni ukuvuga ngo rero abantu bacu bakeneye umutekano,
kandi abantu bacu nabo bafite uburenganzira bwo kubaho, bafite uburenganzira bwo gukora icyo bashaka mu gihugu, keretse kibaye ikosa nibwo byaba ari ikibazo. Ariko umuntu afite uburenganzira bwo gusenga, afite uburenganzira bwo kujya mu bandi. Ntabwo icyo bise umututsi cyangwa icyo bise sinzi ibyo mushaka wenda kuvuga, ariko nawe ni umuntu ugomba kubaho, nawe ni umuntu ugomba kugira uburenganzira, ni umuntu nawe ugomba gusa n'abandi. So rero nasoza ikiganiro cyacu mvuga ngo abantu twese dukomeze twihanganire bino bihe dufite bitatworoheye, ibihe bigoye, ibihe bisa nkaho twebwe ari ibihe bitatworoheye muri make. Rero Imana yo mu ijuru ikomeze kubarinda. Nari ngize ngo mbagezeho izo message zose, kubabwira uko abantu bafunzwe i Burundi ntabwo bimeze neza. Twari twarigize ngo byatekanye bimeze neza ubu ngubu, ariko biragaragara ko bitaramera neza, ndetse n'abo bantu bose byose bafunzwe n'abasigaye, abatangishijwe amafaranga, urumva byose ni akavuyo. Ariko rero reka dukomeze dutegereze turebe ko hari icyo Imana yakora. Ndabasuhuje, ndabakunda cyane, murakoze, bye.